Wasya wa Muimi. Mondo musewisi abane mutongo iTV ngwatane ya mukamba naende twekasinga mumbone county ya Masako na nikilungu cha Wasya wa Muimi bala twethe twe masindo siki badhokanyo nikenda ende wese ya mabuma itu ni mabona twena leo na ndeno amebuko ito twena mbese ito na kututethese ka mondo ma kila muthenya na mondo ala ma twethio locate neta wa Steven Mwama kalivuke lungu ni cha umundi bala twethe twema mboka yeta wa Sukuma what in that nesa. Okay, na kwa ni sawa umundi twilika wemine wa Sukuma nega natumane undusima wa kuma mambeo mbe ona tutambiro thi kwa sei Sukuma si mbesa. Sukuma si mbesa. Na imeasya mbesa utawuthima kilos. Kwani pe ondongithima we? Sukuma twase waenda sokoni withia andu ama utama ithima kilo. Wathimi wa kilo sisi kindu. Okay. Ko wale to thime wata nika ndo ithesi na kino. Wailota kimatu. Ndu ju twebindane ye ku Sukuma. Wailota matu atano shilingi 10. Wale kutake matu. Kimatu. We pe matu amwe manene manini. Aje. Ni 10 ito ndio otalaba uno ndo kuimboka. Iye nene ni Sukuma. Ilo kwa se kuimboka hii. Kwani ni betha pe season specific ukase pa uyu na tela Sukuma pa u ketha kale kitinesa. Twasye pe season ila ndaima Sukuma. Nundu bebindo ima ukethio na isia obe ya ng'ombe. Pate mundu kwendoya. Isu ni season iyo. Ibinda ya mbua. Nundu wake. Andu aingi ni mabandie. Betha masamba ibinda ni. Matona iwa maithe isia mundane ndoko manaku na sia malenge. Wethi ya ine maye na maiyenda. Ko mbuani Sukuma ndo kata toba. Ye ma Sukuma mbuani. Okay. Ibindozi ya mbuani ni sauke ndo kila kidaki hot cake kienda hapi kidaki tegu. Twase binda ya mbuani ukabanda spinach kane nana withwa wembesani. Nana ida yembesani. Yembesani. Ni ukule o tuikela o banini nikenda inana wesethia yiwite ibinda ya mbuani ole tekwetha wibandite tamwe wake nata. Twase mbueti ile ta myeyele. Ugo wailo bande nana yaku nikana zimina ta mwei yuta manana zimina ta mwei wakele withe ya umya mala so usuni ta mwei wake nata bala ubandila twasenga bandila mwei wa kenda tume kwa manana tukanene manana no Sukuma hii walete kwa Wasya ebindani ya mbua ndo lete kwa bandite Sukuma ndo nenga mbesa nesa so walete kwa tilila mwei wake nata ukase twabika mwei fulani paundi ile tobu ya Sukuma ndile toba ndo Sukuma mundani twase mwei wa 11 oyambia emba wina Sukuma syaku ile imbotete nundu tiende ye withia yina soko ko yu okusekia twese okusekia umundani ibinda ya mweso ndeni wa mwaka kuibanda yu walete kwetha we mwei wake na ilo banda mwei wa 10 ukatesanga yusu na mwei wa 11 uithela no thiungamilia banda ko kuma mwei wa 10 kuthi na mbe ndukabande Sukuma aje ndo ile ubanda. Okay tukilaniliye yu no next ukabande ngindi twase ndiambe yo banda yu mwaka ndwathela na ile ambe yo Sukuma mwei wa kele nundu ithano no isyo kwa mananela mbuengi mbuwe suye yuka thithia ndete mboka hii na andu membwa amanaye isia mundani mbandoko sindu isu makola one mbuwe swingi yoka imato noza hii so twase ibinda ya mbuani witha kilo kimoja Sukuma ndo takiwa utambesiana withio ite wa shilingi ta 40 ibinda mbuani ipune po soko muthuku noi pa mwei wa 11 wa 10 pa uyu ta ibinda ni noi witha kilo nimbesiana twase yu ite wa kilo cha Sukuma not a 70 kilo. Okay 70 ibinda mbuani yoke yithiwa ye 40 no twakilanilie pa ya mwei wa kele uibo wetela no buchoka kwetha kimbesiana mwei wa kele no withie kilo cha Sukuma kiye ite kana jana nundu nuka ukethia mutanga nundu we mwime nubanda au kethia yiyekeka no usingate kwa mfano nuto no thi ukethia munda no kuma ila wambie kuimwa ona ndwa wa Sukuma lakini obanda nebitanite na season padiki kasiendo nundu kwa mfano ta Sukuma hii zitu bandite baba ya bando Sukuma keke ko wingi miaka mingi
niki nundu wa challenge cha muthanga. Okay, ilo kwa challenge ya muthanga imanisha Ni asiati muthanga iwenda bangwa ni kana withi wa banda kindu poni chekeka nundu munda waku ukembwa ba ukito no ibanda kindu ona weke mbolea yimbe ithi na mbuga no yo kwa maingi uthi ya baikindu kou nuka ukiana nukethi ya bandu ne biana nu na ndio yambi yo banda itungu cia kwilo ko banda. No sindu ila idetermine sukuma ya sokoni yuma mbeza cianata nimyo ni season ya tre season ya ba pesi ndu ingi pesi ndu sike bathukani ile determine soko wa sukuma wetho nata Ni season sukuma yethwitwe no kubandwa season ya mbuga nundu yo wabanda mbuga ni ndwi market. Okay, na watu ambe ila ubanda sukuma ni betha ape mbeu kiwathukanio kasi neto na either kupanda sukuma no kaneno kiwathukanio simba si kiwathukanio nundu nunto no banda ka sukuma no itwa imwe na kaithela oyethi ya kaithongo waingi no ibanda sukuma uitwa myaka elio ndee na utwa nundu yo ikita uthi proof yete ndi usia kou ni sukuma siba na siba ila ndo no sisi twase mbeu ilanse yo wako banda ta sukuma no bande nyota sukuma ita wa nyota no ile ni was juu ndo maze pe ne kola dzibe chau simza muthembo su isu nonse yo lakini ndi kalami itandatu so isu umeta owe wambio uketha wale to umeketha kwa ibinda nata inyota twase wambio uketha no uketho mwako ukethete bola no ende na iki akigu lakini ndi usia ndo ikita uyitulite ya sabite pe bandu sukuma sivika ikambe kumingi kana yo ngia sukuma ida yumata mundu no bande sukuma ikekalekeza kumingi kana buba beta wata ne yumasya twase sukuma ya kwa muno kana wa mieke yathi na wa kigu kana bata mbolea ni jaile usia nundu timbe yani ndisia ne kwimba ya pika mwisho isia ite usobewa na ngizo no itume ukaikia no utumie lakini bendi isiambe utajiba ko akilaki maana muno ne kuthikuwa so wasya upanda lakini jutase upandite sukuma te ya nyota no umie mbeu masabale ukabuya no ithia nike kanesa kumela ambe ko mai wa panda mbeu ya kuma sukumane yani ukesile sukumane ya thimba ka mbeu na banda mbeu ine imwe mbandite jutase wa umia yisi sia ita sukuma withi ya ba katika sukumane ina matotototo umatweto ni twendo tuneba twendo tuneba no kethia ibu ata ina kilako ugituni isu ithwa ya mbeu ya kumia ko ni wabandie mbeu sia kumwe no bandite zimo sukumane na sia kanesa iyo na yusiebo situsa wamboka lakini sie na matu meilako ukethia mabwa ata matune. Okay, nikenda ndo mama ne kana mundu amanya no utona kwa mai. Kwa tuelezie sabale yaku ya kulika Uimi na sukuma ile ata. Utwase yundi banda sukuma nithwane na target ya itina ila na banda. Kiwango nite kiwango kina watembeza cia sukuma. Wese ithi anasione cia ikondungi kuendesha maisha nambe. Nendo tuelezie undu alikangile Uimi na walikondo experience ya kwa ile ipindela walika Uimi. Twase yundi ambesio imi na imao nye mwene. Na yuna alikana na kampuni cia nema. Ugethe ya yuna ima sindu cia kwa no mome ukaikata. Kwosa. Ugethe ya yumo omoza nye ni mbesa ba. Wethe ya yuna ambe ya ukilombola nukitwika Muimi munene. Nayo inspiration ya kupanda specifically sukuma hii. Niso kilacha kuonisie kana no nilike ba sukuma ningapanda nangakwata kendo kandethi. Nundu no nie yiki kanebinde nini. Na ni Uimi weta mbesa kwa mituki. Ela to kwa sebinda nini to sebinda nata. Twase sukuma wa mino banda wina keguo wina ndawa na mbolea ona siuma ile no wambe ya utwa kusea. Siuma ile Wa mino banda. Wa mino banda mundani. Bendi undu umiete. Nikulie kwa Muimi munini kaile ulika ndino wa Uimi wa sukuma hii. Pe mindo pe challenge so kwa manina sio. Nuko manana challenge uye masukuma. Nundu nuto na imatebindane aswe ikakwa no mu. Nundu kwimba mumo no. No mu white fly. White fly.
na kwisa ukwacha ndawa la riri ya kupetanga white fly thina kwa sukuma ciaku nitono kile tuke yo bikie binda ya ukeba ukona cioma nundu white fly inyusa akiguo ni wai no usi ukethia ipenda wa lakini sio pose kilo kwenda yani sikitobula no ukethia not dilute pure nditona kuotethia ndawa cia muthemba uci kunthi no market twase no mai kwa kambuni oya ndawa makawa sova bau na mauka mayikimi ya ndawa cio na maiyosa kanini nundu wa muuke maibulanya neno na maikunika na maisili no ithia igwana nite ne lazi kuya kambunini na woko kuna bao ithia ndawa no yo meta tamana eli na kambunini ita maana 5 owe no wa ya maana eli ndipo Wasya na kendo chuki ponde no asoko kikuo na be nduto no mana ndawa isu no mane nundu ndawa ila wa ya kambuni mwene withia yinga mweju lakini yuka hawa wala isi utulola ukaumeta takiguo no twelesya ondo Sukuma tukwike kibuyone tumeseo byamba katumitwa mundani bakayisa kwewa Mutongo TV ngwatani ya mukambane tawa Steven Mwema ni bandu beta wakasinga mumbuni masakuna na Muimi wa Sukuma itu ambodhi uthio muone na twasiokethia no kuona tuye masukuma tumekie mundani nekenda tubikie bandu ba kumea twethiane Wasya wa Muimi. Mwana musiaisia tuyo bandu baingi beta wakasinga na indi twende na kuema Sukuma neke nende wesethia ni wakwata mboka yaku mboka legit mboka nzeo tono yoke sethia indi ni wene sana ni wasi yama unundu sitha sina vitamin na calcium na sindu ingi sike bathoka nito na kuotethia mwini waku na indi kalibu nga na indi yu tuwase Sukuma ito tumetoa mondani no isie wasa Sukuma ito wanyota tiwa na panda usio wa Sukuma esu ni nyau usio wa Sukuma esu ndi cia mituki mbeu na ndithela mituki kwova characteristics kana umesieti Sukuma esu tono manata kana nesu itha ibwa nata yo generally nona yu matumayo methwa amagwata maimbu lakini yu Sukuma yingi withia eto ni plat ni ukuli ati mundani wa kwa Sukuma ila mundu bandite Sukuma peka muke fulani Sukuma inunga ukaiwa peka muke kasio muno ila betilite mundani kwaku kamuke kuke wite kanungito wene Sukuma cia kusi green kendo kyuki tumawe wata mtu asela wa betela mundani kwaku wona Sukuma cia kundu isanga muke si green kuthipo nundu ni kindu chailite ona methone ma mundu kendo kyuki kutuma we wata how does that make you feel as a farmer tawe Muimi ni we wango ne kwaku we wata kituma zewa wekingi wanema nundu kila mundu asisia no kwendewa okay ila tuwe masukuma no kawake sethia Sukuma imwe ni very green na sigwa na nesa green bi ikwatete ila na mtu ameta chlorophyll to school na ingi ukesethia no green lakini nitasi kwenda kuka kawelu tofauti ya sio sethia ni kiwi ni fertilizer ni muthanga kanejo twase tofauti ya Sukuma yikalo ni mbeu simbwa asilu ndu ndo na ithie nge matumaile ta ma white hangi mabwa ta mena matamatuni ni mbeu pandi bendi ya mbeu andola maisa Sukuma muno wana ameenda iva yesu ya nyota ni yo isanga wa muno ndu ndi ya lunch ndi gas ndo no ya Sukuma no imi no yambe ya igwa to igwa ngo kana kweluka ko Sukuma swetha nzio ndi Sukuma no aya we mbwa yenyaguo no itilanga we bwa yembumu matumayo imomu na watilanga withia uija ni mbololopyo kwa tune nisi unlike mbemba na sindu ile ingi ukawesethia itu ya Sukuma ni omundu ukoya na itu no ya kuna wandawa mundu atona kwetha irresponsible wata na kwikua nesa ukesethia ni wahakikisha kana Sukuma esu yewa ni mundu ona kutuika no kunie ndawa Sukuma esu nditha ina uthu kwa mundu twasela wa mino kuna Sukuma ndawa iwona amatuma change kute ume na ngululo na ndawa eno ila yoke yothela wona asiatani cia kalemwe kowe utona kumeweta no iva kwa mino ndo sethia mundu no akuna Sukuma cia kenda wa
lakini mundu ayuka na loli asienda kuthwa sukuma kana ayuke ne kunia na wese mundu sinde kwenda kwathukia mbesa no kwendota utona kumya wita no weva kwa Muimi ilwa kindu kiu chaku kuna ndawa na nde kwenda kwetela mpaka mithenetheli ndona kwasya yu kwa Muimi no tona utasukuma syake sio ndawa nundu wenda mbesa lakini ithi kuthuru andu yuko kwa muthoa wa sukuma wonthe ona esokoni mundu wonthe oloisa sukuma aile imba isi cia matuka na mamachite kumacha lemwe yani itendelu ndawa simba asina ngululo kana matonotono makala tofauti so utasi ne wakuna ndawa muno ndawa la wakuna i wekala ibinda yana to isobika bandu kasi no utwe ukatwa sokoni kwase ndawa sio onde ndawa siamba sukuma mbamboka umina 14 days mithene 14 na ndio yambe ya utwa mithena 14 ndawa ithela lakini kwi andu mamina mithena monza na maitwa wewa andu ni uye sukuma na ni wanebu simba itwiwe ibinda itethelo lakini kila kazuba kanda one ketha kandikitwe yalete kwikala ibinda nati ono iko nae wethwa wandikiwe ba kasubani sukuma wabuye ikuwa ibinda nata itwika ne kumea mimi no ta 3 weeks kumea yani kumela imina twase mithena 6 kana monza mithena 6 bendi undu climate buba biupite na nikenda wisethia andu nimekwelewa sikume banda kundu kubwa nata i kwa describe climate cha kuko inukitha kibwa nata nikenda mundu asianise na kila chake kana ukibandike sukuma twase climate chako nutona ithia kwi mbebo ingi ukethia kwi kubyu nutona obuye binda ye ikamea na mithena monza ibinda ingi ukabuye ikamea na mithena 6 bendi ya ne binda ne ambebo kana ya sua ko generally climate cha kwenyu tona kwase kibwa nata ni cha sua ni cha kana kibulanite ke sai mbwa kimwe na muthanga wa kuotona kwase ne muthanga obwa nata twase mithanga ya kwito titabe muthanga muthuku so yani nola wa kukwata na nola kithanga thi nola bulene kana muthanga ula mwene bandite sukuma na wene wewe ni muthanga la wa kithanga thi ni museo na guo wenda wina kiugo nundu ila sukumesu ti wa kithanga thi ila sukumesu ya paewa sua pa mino nyame yesu de kala une ile kanya kithanga thi na sukumesu yoma sukuma wiso mime kibuyo ni chino binda nata twase suma ile na wametwa munda ne wiso biata munda na ile imba ni imite na ngatema isi ta waitungu na ngangithia hoyu ndiyo kwa kibuyo ni na ilo yimwe kwambia ubanda bandu ready peke ugo ko ndo banda ni kendo ngithie ungitha sene kendo bande kwamba ungithia ni kano bande okay no ilo banda upanda wiyo muthena kana ni kwacha baiye lota banda baiye lota transplant baiye ndo masia muthena ni makia muno sioma ona wa banda wiyo kana kwacha ni lazima sukuma isu ibobe sikaleta sioma nundo no mini yo kwa baya wa transfer no i transplanting ka strategy utona ise there no transplant na sasa sino mambingi isibele tweka na ne itaone shock fulani ya kumya ba kibuyone kutwa mundani pe ndo tona kwiko kese there ni sia kwata bingi siasio twase wenda ikome muno kana ikethe siembo opu muno no plant wizo utuko ndo wakwa wizo na wathamisya wizo siemba tawa change climate siegwa na wangiria siengwa iregwa ta sio balasi lakini one kwa aswe ikaboba wasiane kenda wisethia sikainoma utuko ne transplant wizo no kula kukwa pe undo tono kwa nesa zibe mama kwa na muthanga angi okonje na emi yako pe pauka technique se wenda yumenesa waile ambo ngithio ta na kwa nundo ilo ngithie wakwa ile umaje na muthanga na miyayo yonde lakini wangithia wakuota ngithite yukila miyete likangite ko no kome kana kaboba wendo masia isukuma mamba utila muno thete na ndu makatila nikenda makatila obaini banthe nikenda maibanda yumi miyasio wona wekau kiundia aika na sia kuno ikwatana ni sienda esa
nundu wasuma asiau memba amaekete ikanene bya muno na salini ikaberu kebinda ya ubanda kwani waseselete kala ibindana repuna sali na salini no paibinda itekala pendi we wibangite hata u transfer but neke ndawe say ni ya kawaida yiye sawa bailo transfer na 2 weeks na 2 weeks yibuki buyone ne kuna ndawa ne kuna nesi mathina mebala matono mekwata yibuki buyone motu me kuna ndawa kwa siki buyone no ikwatwa imba ano Sukuma ne kwata ne kwatwa imba isu ne mbepo imbepo Sukuma ino kese da ye na mbepo yi ida ibwanata itani ya matwasuma ke kala yellow isu ne tamba imba okay nipe kindu kingi yiki buyone tono kwata nicho no ikwatwa no mu ila white fly no kona siambe ya umongithitie nundu to white fly to nyusa ke guke pe amount ya ndawa ile tono kuna yiki buyone uketha ikibadhukani yako na we mundani na ikibuyoni kuna ndawa nundu ikibuyoni ni tunini ni twana na ya transfer wani ni yako ma nundu ni ya umia ko ukuna nini ba ikibuyoni kanini gramu ila itailete no buke buyoni ni weke fertilizer agent weke ya watu banda ni weke fertilizer aji wamba ubanda bate fertilizer wesa iki ya jina ta wiki ile wiki ya fertilizer hiyo no wiki fertilizer ya CN ina wiki ile na wiso ya itina binda ya nata twasio yuka iki ya fertilizer wa ile imbwa ose ama tumambe ukambe yoya ko itina simwasi nata ni wo ya yambe itina wa transfer na 2 weeks emba nungitha senesa withia no utwe matumambe ukayapo kwa twelesi lo akumia wa mino banda ando akotila matwamo yukie namo po mundani juma twa wapanda nayo wapanda sukuma namo nimo wa mbeya uya nundu ona watu asokoni asuma itho wawa nundu membwa mema nini maiya na muno pendo masia matila asuma kechete kandi kanda imo kyangi ni mekagwa nundu wa mwimethwa amewo ko lakini no yena mpaka kesobia bantu ba kwewa yena matwa manthi maitwika na nota makuza siki umuno mai kama ikondo yu kila kitu mama twa manthi maumwe nundu yekala na monde yana angi maliana no management ya pe undungi wesawe kana nayo o wende na kutwa chao fasi undu wende na utwai na wo me prepare abone change ukeongela mbolea ungitha cia itina bindanata na ungithio ta keli kwa chuma kotesu ya nyingi ibindano yondo bandete Sukuma mbesile mbingi biwa kwata kwa kore Sukuma ila yemwe nisianata otangili otajianu 8 ndo ne prepare kila weekend ngakwata ngilie 10 kila weekend ni mete twasio meonda kibadhukanio ingesia ukomboa na yitu sawa kila muthenya yitu sawa kila weekend wakakwata ngilie 10 yetu yemwe kuma kwa Sukuma na asante mwana museisia akwata ngilie 10 kila chumwa na no kwatete silingi ngilia na kuma Uimi wa Sukuma nitawa Steven Mwema Mutongo TV ngwatene ya mukamba kilungu cha Wasya wa Muimi toko mana wakatatu Wasya wa Muimi.